Daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naibag nga orasyo amin, papagayam. Kablaawan tayo man ni pagayam kay Lucana Pages. Ken amin kayon anaayat amang tartarabay karagiti drama tayo. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Agkarasukat. Lito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Napanan naman ni Raymond. Rimwarmag. Ay na, adaman nagsukatan nandito'y. Rimwar nga raw. Iso nagpulis Iso nga ron ti ibagbagak, adaman nagsukatan nan. Agkarasukat. Anya nga ron nga agsukat tarumwarket nga raw. Alangan may nakarugrugit arumwar. Siyempre, agbalo itinadalaos. Kan masapol na natarake, tapno kayatan ti mapan na pagdatdatunan. Inton kwan, isukat damanan. Agkara isukat dama nga rod. Unay daytan kaka. Agkara sukat akunak. Agkara isukat dama. Just kiki de. Ay, di mo ibagbagakin ko anat ti kastabakad. Masaer no ko Ngamen, agkara isukat da. Baliktad mo gamen. Isukuma ati, agkara mangisukat ka dagiti babae. Saan nga isuda? Ti agkara isukat ken kwa na. Unay daytan kaka. Kanya nga, Raymond anak. Mga sawa ka din. Awan pa'y wat timayat na nang. Awan timayat nga asawaan. Awan nga raw. Kapay ngay. Awan nga raw. Anya timabalin ko ngay. Di da kan samot kayat barok. Anya kat tasaan? Oh, malagayam. Asawaan mo ati mayat kun ka. Madida nga raw. Kayat da kamot ako nam. Kayat da? Gamdida kayat nga asawa ak idana nang. Ay, maulawak kun ka Raymond. Unay daytan kaka. Adda manon nagsukatan ni Raymond dito eh. Na yun day yata. Saan mo't nakawara bakad? Nakasabit mat. Ihanger na kumamot ijay silid na Saan kat nga isabit na latan dito'y salas. Wara day ta. Ay kat pasensya amon Lalaki nga may isa di na amaw sa gidaliman. Ay, saan arason ti kinalalaki lakay? Lalaki manuno babae, rebeng na nga amo na ti agdalos, agdalimanek, tano saan, maawagan day ta iti dogyo. Unay day tan kaka. Sarsaron mo ti rugit na. Tapno saan alay ta ti pakasikuram. Bayam nga isuntaw ti mangidalimanek karag ti warana. Kaano pa'y ngay? Awanan Kaano pa'y ama idalimanek no saan asyak mulaeng ti mangisimpa? Kala, bayam bakit baga aktaw adi na iwarwara ti pagsukatan na. Unay daytan kaka. Iyam amumot kada kami akin ni tatang mo ti manubyam. Tapno makilatis mi mo, no bagay kayo mulaeng unuan niya. Bagay kami na nang. Amuyo mo't to naman nagpiliak. Pihikan iti Tagalog. Pihikan ka? Wantatang. Sana sinsinan ti babaya kayat ka. Talaga first class. Unay daytan kaka. Isang put mo araw na. Timing mo't atatang. Ipasyar kuntaw diti balay. Asawa mo, tapno agtal na kamutan ng agkararwar. Nya? Amuyo na nang. Nagiti daddo maanaganak at di na kayat ang mga sawa nagiti anak da. Nakayumutan. Kasla pilitin dakpayan ang mga sawa. Unay daytan kaka. Anya nga ron ngay. Tapno makita mi mutan ti agbalin amanugang may. Ti agbalin to nga apo may.
Isunto lati turungan na. Saan pa'y tatang? Narigat ti agda responsibilidad na. Nay, apay nga raw, pagtaktakta kami ti oras na ita. Basta, jak pa'y kayat ti mga sawa tatang. Ti kayat ko kat nobya lang. So mo lang ay suday ta. Saan na nang? Ti nobya kat gayem laang. Ti asawa kat talaga a responsibilidad kaon. Iso relax kay laang nanang tatang. No, agpimpin na kayaw. Agsimpa kayaw. Pudno, ti ko na ni tatang mo anak. Tano saan? Ay, isukat dakan tumanan. Anya? Una netan kaka. Mas daawak lakay. Anya manan, ti pakas daawang bakit. Ya anak ta. Adamot lang na. Gumapay akas jay. Kasjay nga. Di dan samot kayat apakiasawaan. Ang mga no adagalad na adida magustuhan. Day anak ta, ti agmadmaday. Saan na pa'y kano akayat ti maadaan iti responsibilidad. Anya nga ron ti kayat na ngay. Relasyon pa'y laeng at ti kayat na. Day tayo nobyan dita. Ganasin na pa'y ti agbali na baraw. Tano mga sawa nga agpasaw. Saan taon ang makapasyar nagiti barkada na? Iso siguro di na pa'y kayat ti mga sawa. Kaanong to nga ron akayat na ngay? Na, ay damagam to O daydaytan kaka. Reynold, anak. Kaano ka ngay ang mga sawa? Inton kayat ko nang. Itan ata si bibiyag kami pay. Awan pa'y nga ron ti kap-kap ni kak. Saan mo ngamin anubiyaan at saan mo akap-kap na kan? Angam no kap-kap na kamon, ison ti asawaam. Addan to na nang. Amangan mo't no day ta ti rason, no apay nga agkaraiso ka da ka, ta saan ka seryoso ka dakwada? Seryoso akmat na nang. Ngam jak pa'y kayat ti mga sawa. Lakay kan, unay daytan kaka. 30 pala ti taon ko. Ubingak pa Ammom, Reynold, anak. Inton lakay ka, inton agtawon kan iti 40 kada 50, saan da kan akayat? Imposible na nang. Dahil ti kinatarakik, di na kayat. Unay daytan kaka. Matikaw lakay. Tingata anak ta, ti kanayon da nga isok-sukat, wad nun ni Reynold, ti mangisok-sukat, kadagiti kayan ayat na. Kompormiditan na. Ngamain, kaasimot dagiti babae, no ti anak ta ti kanayon amang isuksukat kadakwada. Bakit? Saan mau napakariribukan na itata lakay mutan ni Reynold nga anak ta? Amunan, nanya ti nasayaat, kung saan, o naiday ta. Day, itamam pa'y, makitak nga aginom ka, Reynold. Yung awan ko lang ti sakit, tinakam ko na. Sino aya ti pagsakitan tinakam mo? Dayjay abes. Sino ngay day ta atao? Ti balang kantis a babae. Nobyam ka day, anang loko ken ka? Wala na. Inayayat ko unay ni bes ngam insukat na kid din. Inasawam ko mga minen tapno saanen anapan iti sa balay. Anya ngay ita, entong tungkwam tomat. Saan da kasi dir na nang ta nasakit ti barukong ko. Lala anak, saan aday ta ti pagkastaam? Saan aday ta ti pagladingitam? Ta adupay ti babae adi mo nakita. Awan na nang. Diyak kayatan lang iti dumteng ngay bagbagayaw. Ni bes laang ti kayat ko. Iso ti ikalaysak. Kasano nga rod amay kalaysam, simurot mo ton iti sa bali alalaki. Maketel ko ti angas dano kasanaw. Ay saan Ta basol da ita apang panunutom anak. Ito gawak idananang. Alawan, itog tugaw mulat ka. I-relax mo ti panunot, puso ken riknam. Diyak may relax na nang. Talaga nga ito gawak ida. Ay ito gawam latta
Ito gawam ta ginom, ngam kalpasan day ta, aginanakan, lipato mong tinapait, pasamak. Ito gawak ida na lang. Nakatugaw ka lang arudan. Iyidam ki din Ito gawak, kun idak ida iti pagbaludan. Unay daytan ka. Ay nalakay, agrenrenek iti arak. May antapay bakit. Maiturog nanto dayta. Sangkay bagana nga itugawan na ida. Asinaw itugawan na. Nibet ka no akayan-ayat na kung tilalaki asimurutan na. Ha? Itugawan na ida iti pagbalunan. Correct. Ay. Dakas nga rodan ti pampanunutin na. Isaw akasapulan na ti pamagbagata. Kaasimot ti anak talakay. Saan mo ten arumrumwar? Pamaang nalatan ti agbarbartak. Naikit nga mina day nga ayat. Manangirubaw. No maminsan kat basol na mutlaan. Ngamin, di namut kayat nga asawaan. Di inasawan ti sa balay. Unay daytan kaka. Katatiming. Ginobyanan ti tinaimingan da. Sa bagay. Adupay di ti babae. Babae ang nasisingpot kung napipintas. Basta iwaras na lang dagiti matana. Adun to ti makita na dita. Unay daytan kaka. Arak manan. Tunggal malagip ko libes. Agsangsangit to'y pusok na nang. No malaglagip ko na itiragsak mi kin libes. Amom anak, makatulong man ti musika wenno kanta. Isu akan taom laengen dayta ibagbagam, kanta dayta. Jak amo na ito ibagbagayaw na lang. Ay kanta ektap na amom Sige. Kantaan niyo man, barang maliw-liwa. Maladinggam. Agsangsangit, daytoy pusak, no malaglagip ko dagiday, day, ayan-ayat, nga intapinir day. Gusto na lang. Ada mapirdi tirik na. Ayo daytan kaka. Saan mo nga ron adadaulin ti karadkad mo anak? Babaw ni ti panagin inom mo iti arak. Ta saan anasaya at dayta? Maunat ka no kastalaan. Ore maunat kas kada makukutak. Okay lang na lang. Awan matlat serbikon. Anak, di mo sawunday ta. Ta saan ka analalaingam Diyos? Kidawam ki di ati kaasi kan tulong na. Tapno masarakam ti babae amang ipatagken ka nga aginggat panumpalan. Unay daytan kaka. Agyaman aklakay, ta saan mo ito nga inom ti anak ta? Nailiw-liwag na nga tan ate, parigot na. Sapay kumaa. Mayatang ti tatarakyan na. Agpurma-purma manay. Sino nga tati purpurmaan na lakay? Ay, day tati saan ta nga amaw. Damagam Saanan. Ang mga no masuruntumanan. Bayan talat nga roday. Marik na namot kamay no ay ayatin mo't ti babae wano saan. Ta anda na ti babae parparaw-paw ti ayat da iti lalakay. Ay san mo't kit di nga amin lakay. Agpadala day ta. Lalaki man wano babae. Adda nasaya at addamot dakas. Bareng no nakasara kan ti anak ta ti kapkap na kanakan nasaya at babae. Ayunay daytan kaka. Nasabat mo ti anak talakay? Saan man? Napanan na aya. Mapansiguro iti ayan ti paspasmok na. Nakaragrag sa karimwar. Agsagsagawisiw pay Ay, talaga nga raw ang nailiw-liwag ng ti amay. Ay na, agyaman iti Diyos lakay. Kunaklakit din no agbaak ti anak ta. Barang no mga sawan nga agpaysaw.
Kun sapay la kumaata, makasara kiti babayan na pudnuken kwa na, saan akaskin ni Beth. Iti kasta, awan ton ti pagladingitan na ken ayat. Unay daytan. Nay, adamot sumungad a babae ken lalaki lakay. Isudamot ti dimsag iti dayjay a tricycle. Adimbanon diti barangay. Di mo Reynold yung anak ta. Ay, anak ka na a babae. Ha? Ay, very good Dayta siguro ti agbalin a manugang talakay. Ay, sapay la kumaaba ka. Iso lagayam, asaanan nga agin inob. Ta narok atanen manipod iti ladingit. Nini, adadalitan. Wala kay. Nanang, kanduak ni Vina. Di kaya nayat ko. Vina, nananang kan tatang. Naimbang nga oras yun, nana. Tata, maladumanon kayo balasan ko. Kundi ka agbabain wan. Tabarang da kaminton, ti agbalin akatugangam. Ni Vina talagang ti ikalaysak nanang. Tatang. Ay, undag saya atin ngay anak ko. Bayat. Ta kamaudyanan na ka, adag bali na manugang men. Ken agyaman nak ta naganaraar mo laeng tinamnama ti biyag mo. Unay daytan ka. Ket sapay kuma, ta awanen ti sinukatan. Agsukat kami latamot nanang. Agpulos nanang tatang. Unay daytan ka. Wen gagayem, saan tayo amaawanan ikinamnama kabayatan asibibiyag tayo pay. Ken no may papan kan ayat, masapol as serious wen tayo. Ta saan nakasla bado dayta, akanayo na sukatan. Ditan gagayem tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Agkarasukat. Lito'y drama tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin ka ay panang tarabay.